Ja, Vaetolo fatu ma Folasa fatu ia le fiafi o le astofi o tatu tonu mai. O la so fulu nei o le fai unga fo nei o le tatu fainga malanga o le neiva masina lona ono ri tausanga. Ma lo fo lawali ma lo fo ile ono sai ia e wia le te le lavo fa fita uli ia me ka ko ke fenga iai mo longo mai le fa poiponga o le maliu ia ma me fai ainga ile ngata o me fai ainga i matou Samoa nei e te na matou ai Taupea atu ia auto so ngi mai matou fa lave ia o me fo i tupu ina i New Zealand ai sa fainga ta lava ia ono le tulanga ia o le COVID fulmaleva o le mafai i un tatu fita iai e matou te langona la fo i o tulangona e fa pena fo i o matou langona lo iai lo matou misi atu o tau ia o le misi fo i o ila tau sa pele o tatu loto mo tatu nganga ia o fai langi le fo lango le mafai un tatu fe va iai o tatu fa ma vai le soifuanga mo langa nei ia ai ona o le tulanga lava o le COVID fulmaleva ia fa afta ilanga le o le tua le o tatu tini tanu mai tau lunga nei masina o uni o sei fa poponga nei o tatu probleme ia o le Tautai A'e ia malau TV nei o le BluTV mai se foi o le tatu tu malau le tatu Bluwave media ia ma o le amtali foi tatu probleme o le masani e mo o fa felo iatu ia i le tatu pulenga mai se foi o le tatu tenu ia le fiu foi ia o tatu o fenga wenga tofi le tua no tapu puai ia awa i o tatu favor ina ia mafai ona taunu o manuia mafai o manuia a mata o manuia ia fo i lava le vi inga o le tua ia ona se mai le fa after yatu ia tatu sponsors ia o la tonu nei o mafai ai ona tu fa tia o ina tu tatu programe ia i Samoa ia o le tao le ono i matou nei ia le uti ama lia lava le tu lai ono i Samoa nei ia le ua tele na maea ia matau nuu foi ia i ainga le to tele au fainga luenga ia mata foi ona maea ni so fainga lotu ma fia fi fala ainga ia o fa sauni tu foi ia mo nai tau mufutanga ia fainga malo longa fafta yatu ile Maota o Samoa so station ia tumata ia dora me se foi ole pulenga a fionga ngal mana me se foi ole pulenga le Pacific Family Health Group in New Zealand ia la o fionga foi le pepe me se foi ole tatu pulenga le UCA ia fa pena foi le tatu company le Pacific 40 ia male tatu vaenga le Tasi Market le tutua mtevela ia lau fionga to filau Larry ia maise ia tole four Larry ia male tatu pulenga a toa ia o le tau ia i Samoa ia mo le sila fia le tatu tenu ia langi le leiana nei yaso umale nei yaso toa le leile nei yaso ia na ia nei maulu ia o maulu wa fu le pe nga o kimu mai na ona fa susu ia fia ila la au fai fatoanga mai sa ma to ia la au fai fatoanga talo fia kele ia ma to ia na itina fo ia fenga i ma tonga la waina ia ma tonga la fo ia te ufale ia o ila tola na lepe ia fia ili to nga timu ia me timu fa susu le ua hapena ona ia fo ina yaso ia vi ia le tua fa after ile ngale ia o mafai ona mo mai sia fa susu masia timu ia tau so ni fo ia tatu me to me fanga ia ai o le tau ia luas fulu fitu tikeli sauces le vela nga ia Samoa e o ai fa vau nga ia vela nga ia ai o le tulanga na pe ona iai ia tulanga o lo iai ia le nga solonga o le tele lavo o meolo tupu i Samoa nei le mai al tatu funutanga le parliament wa mai fu ona pasir tatu tala fa tau tu tupe na tala no ina ia le tulanga o le tatu tamau ainga lu olu to e selema tau ti o le tulanga ia tatu tala tupe matango fiel tatu tala fa au tu le tupe le fo ila ye manai fa manu yanga i sio vainga le ole anga ia tu tatu proclame tatu tala no fa la wi loa ia le pasene ia ale vainga no pi fa mo na sui fa sa fanga le fa mo fiki kai au you like ia la so mo fiker ka ko pasengel nga o le si vainga ia o le utofia ia le tatu board of directors ia po fa tonu foi ia le tatu pulenga foi le tatu Samoa Airlines ia por tatu company va le Samoa ia ma le tulanga foi le usitia ia le tulanga o le tupe ia se fa nganga foi le mo tatu talonga le olo ila le mtanga luenga o a onga talonga manganu ele ngataluna ia ola am fai ona tatu tilo matatu va ai la mai foi la me va ai mamau ia ke va ai ko i me lo ko pu lo ma ko foi ko i New Zealand ia ai o telo ola to wa tu tatu proclame le fia fila nei ia ile tulanga pe ona ai se fa tana noanga
ia male tatu au sisi o me mafa le prestene ia foi le faia o le tatu sisi o me mafa ia ise tala lanta mai fia ka ko pingi au lo ia nga mau o angi le koki po nga ko makaki nga fa ko I ka ko ka longa nga fai sai pen mini game sile fa ka le mai fungua ia ele ngatana o fa pe fe mai ta penanga to fia fo ila to le o fa moe ia anga ia tu ta longa Commonwealth ile masino o Julai ia ona I vaenga ia o ele a wivi o fa ta tianga mo fa ta tonga ta tu klame nei fiafi ala tali watu ia inisio da ta tu fa sralunga fa sirisi na ia ta tu longa tu to tali mai ia ona e fa fonga le ia ile ta tu interview ia po ta tu fa tananga ia male faia onga ale ta tu weightlifting Samoa. The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. Ia, toi whatalofa atu, ma toi whaafilo ia atu, nei fut vaenga o le fiafi, ia, le fut ua maua nei lau, ia ma nei fut ia wano whaaru. Mwhai ei ona maus whaatana noanga, ia, ma le President fo I o le tātou usisi o me mafa Samoa, ia, o le whionga fo ia Taupea, Jerry Woolwork, ia, o ia fo I leo no ave mwhai a le tātou usisi o me mafa le tātou tanu. Leo toi po silfia I le whamoe le sa awe toi le awa Samoa, ia I tālonga mini games a whapenal whatanui nei tonga Sampan, le whatoa taliu mai. Ia, le la ua mawaila wanoa ma le whionga a Taupea. Ia siringi ai fo ia se tūlanga. Chao ia tam whainga le tātou au si o me mafa. Ia maise fo ia niso whamoe, ia le ia whamoe, ia mōle lumana I le tātou si me mafa. Ia whaatalo whatu, lau whionga tu au pepe, ma lolo sei fo mwia. Malo, ia, kau whai wha malo mama. Ni kai au. Ia pera lofa ma le anga leo le kua, ia maise fo lo wha whafunga le pa ia man mamalu le kua. Malo sei fua? Malo sei fua. Tō pepe o leo ai le I lewa nei atu o na tau taliu mai le tātou team Samoa. Mai so tātou weightlifting. E mai le tūlanga sa iai I le whamoe I le weightlifting lava ia. E fia ni tātou pine na mo le weightlifting. Ai pe I fo I ni tātia po ni records. Sa whapena o na whaatuina le tātou au. Malo, whaafatai mo lea wanoa. Ia manatu o leo tau no mai whanua le whainga malanga fo le tātou au. Ia, o tau fo I lau o le whamoe pe ona iai. Whaafatai fo le tāpua inga Samoa. Ia, salo o leo wa e manuia ia whaiva o alom whanau o le tāpua inga. Manatu lea. Ia, o fo I man tātou au, ia morsi fia fo. O le tātou au le sa malanga atu. Pe o le tātou au longa lua lea. Po se P-team, po se reserve team. O le tātou au tele sa o le ae tā pena wā ia tā longa le Commonwealth. O malo tau kulenga. Ia whaafatai e pena lofo le li ia nei manuia. Sa le nei fo e tō tele o le tātou. Su 5 tausanga, su 5 tausanga. Ia sa tātou au sia le ono pini euro le Pacific Games. 2 pini euro le Oceania. Pini apa mea tonu. Ia ma pini siliva I lua. Tusa o le toto na le I mea sa au sia tātou au. E tō ono tātou au sa malanga, au tā alo. Ia ma li whai a onga tō lua. Tasi da li ai 5 tamaita. So whaatai ma ngai ma matangofia tau whainga le ngatai lea. E tolu Oceania Youth Records sa whaatua tēne o Faustina o Pelongi. Tasi le Youth Records sa whaatua le li leo tō vio a John. Ia ma record senior o le Pasifika sa whaatua Junior Sipaia. Ma le senior Oceania Record. Ia le fo isa tatae Junior Sipaia. Ia le record fo lea sa o mia fo isesio tatu tēne o whengainga Stars. Ia le lau toi tatae a tātou tēne. Ia o au si e loa. Ia pero le toto ngā le tau whainga fo tātou au si. Ia ka malo fo I tātou au. Ia mese fo li whai a o ngā sa avea tātou au.
Matango firma mangaia le la to fai. Tautai, o le ase umisa tapena ia le fa moe le mai se tatou team le pe ona e fa ngoina o le team P. Le ase umisa fa pena tapena ina le tatou team le mo le malanga le mini games wa o le sai tatou i le babao foi le covid so mo le. O le tatou au le masalon tapena mai tau sanga o Vaai. Ia ia ile vai nga tolo tatou au le. Pena o ta ua foi stimo sola na o le to a ono masina tana na kolegi matau vai tolo ta o lato tau vanga mua le. So sa tau va sa uni ya November tau sanga mo Vaai ya se yo mai se pa ia nei te ya le lau tau no fa mo ya fa tai o mo se va no expose foi la tau vanga fa va malu ya le foi la mai to ta pena ma to rebuild ya wa ya tau vanga le tau sanga me se foi le unga le tau sanga ya fa malu tu lo fionga to pepe o le ma u tala o le sa uni foi fa mo lo lifting mo talo foi le tau pulenga ya por Commonwealth Games le fa mo lu mana wa la se tu langa ia to fia ia lau au le fa mo le talonga pa tai mo le vandoa ia msalor talonga tele ale o le highlight ale o le matou futa penanga o Commonwealth Games o malo tau pulenga mo si fia ia e umalo le Commonwealth o Olympic ma wa lunga tapula o atu nu e au wai le Commonwealth e valu su fitu ia te au la ia o se tapula mo lunga te o leva foi ta pena ta to o lunga tau sang ta pena mai au sa anu al covid ma lockdown alo ta pena pela au si pe foi na to si la mai mai lunga o tau vanga fa o penga tau langi sa fai ia sa tau va pe ta to au ia le ala wa to e limba ta to wali Tasi foi tende o le filfilinga le au ele filia anu al qualification qualify on their own merit no winga ai le qualify tau vanga o mo fatu la ina ele mfai foi ngai hanu ele mfai ngai o le Commonwealth pay for ya le final qualification Olympic e fai la si fai ngata le qualification na mato o nga o le mfai nga ve o mai si mato sui o nga le sa lockdown sa fai le o le mfai foi sa va no qualify ele si vai e to o do la ta to ya e lima ali kasi tamaita fa mo e mfai ona e fa mo tino mai o le to lima le oli o le wai ma le sunga fo le tau no pelonge ele le pe le fa ai lo ko ya si de fia fo balu le tunu yo tato au tamaita lo fe ngai stars ele tau fa ya tu tau o lo fo tau sang pin over fo Commonwealth le wa fa subat ile upanga la le valu su fitu plus ya o tu pali sunga ya vai pava nevo yone ile almost fitu o le sunga ya John Taffy fitu su ton o tono pelonge le ivas fugono o sunga ya o langa uso Jack o pelonge se la maliva anda ia ma petelo la tusi ile 109 plus por supa yo tato au o le au fo yo te manatu wala va tapena wa lava le tapenanga o leva na matu tapena ia o leo paua te milo fa tali fa tau fa parfanga ia tua tu le so so ni mai ia uli masao matau la o meo le leva na tau fai tu tato ia le ngata le tapo inga la tu ia o le vanga muli la ofionga to pepe le wa e sauno malama ini fo tapenanga ia le tato OCC ia o le moli mawina ia le tatu tunu ia pe o le talonga le o moli mawina le tulanga le o tula mai ai ia tulanga pine auro me se lava ia o talonga fa va malo ia ma o sila foi la tunu o ye ni so la tu o fia awai ia ma fia join foi o la se tulanga foi le o le fa fea o na maua le vanoa foi la tu le fia join o la le process e ma fa yon awai mo le tatu si ma fa encourage ia tu tulanga foi mai la tu o fia angai le talonga lo fia to pepe ma lo fa tai ia o le au le fala o le to tele ni se mai join o te mi dei ona o le covid matulanga sa ia le sa ia le tunu o le taunu le tawanga wa onga sa fa pena ia fa mo tau fa tino tau sanga ni pe o ia le sa tele na fa fai le mai ia tele fo alum fa na a mata vanga onga ele ngata la tawanga onga e fili mai filia mai ni se sui fo ia ngaba o le lau tele la tunu sesi so sesi fi join e sa wa sila sa fa ta on gon ta lunga le fa ngofi le ia le ia malama le manino matal vai ele fa ngofi ta lunga ia na di si fa pe ia o fa ta si
fai si mau lunga fo le level e foi la level mau te amata mai la le fo mai o le medium e mau o le tato elite tato team o nei tato team fa ti noile so mo le time dei o lo o tapunia vanoa se mai alfa mo le ya lo tu o foi la tato team nei o le WhatsApp la tato awa le camp le foto si mo le kolengi la fi o la to fo lo e fa mo le Commonwealth Games so ai mau te fo i mo le taliu mo la single lady e la to tala no le o tato vanoa so se si la vai ye la vanoa mai fa ta ya arwatu o le talunga tal fe ngai mo ya yo mo le ya vanoa e nga i fo i luma wa ya vanoa o i fa fo ma tau va mo sa cho pe le upa o cho che le sama ua sa inisio che no vel pacifica na mafai ona campi I matolengi I le tato team o to ia lava nisio o tunu I pacifica ma la si ia o to camp lava le tato matolengi I le tato weightlifting Samoa to pe boli esa sa yai ono le covid ya le lawa o fa piwa se malato ko tau sang fo to tatala le o tato wa le fa ingor tato fale ne o Samoa High Performance Training Center salola malatu pa le asitu langa ye le covid ne tau sang ya tau sang fo to tatala le vano ye to mai fo inisio ali fo tama ta yo le Pacifica Malaysia le ngata le lo langi e fa ia tato ko le nginga fa Tasi Market e le lei fo I e fa malu tau tato au ai tau va manisi fo e se malalang e fa ina fa tau ia ngai pe duma le tau fai ngal tato au au tai ya sina so lo muli wa fo ia ta pena ngal tato au ama se fo I o le talo lango le tato tunu mo le fa mo to pe ya mana tuai ya ele salwa upu masane la tunu o fai va tapo ia fa pena na ai manuia ya mana tu fo ia le fa ngalo le tapo ingala tunu ya mata maya ya tatu malo ya si fa solo mai lalo le ya fionga manu uma manatu fo ya verne ya vano e fa afta ya fa pito lango mai ya nisio lo lango malo si le nga la si o tatu talonga be si fo fa mo Commonwealth ya o tatu malo lo tu la malo si mai nei le ngata malo Samoa ya vai nga le official talonga sesno ya le ngata le fa pa anga fo manisio company tele ya le sifa yo vai nga yo ile matanga luenga o Samoa tourism o lo fa pena o leo e tua nei lango tato au ya wan fa mo le mo li toile nga fa after tele ya ile nga tai leo le lango matua mainga ya la fo mai le fa tu tuanga ya manatu leo to seanga ya fa tau nu fa mo tau fa ya tu tato au tu le li e so ni mai mo won malo si ma to al tato au ta alo ya fa tini le fa mo pe ona ya after a fai te mo mia o loa mai Samoa manisio atu moto le Pacifica e pe yo fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market Tasi Market ele ngata I fua whatoanga e maua fo I a te maisi me tau mafa mai le moana e pe ona o fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pacifica o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo ia so maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala vai Tasi Market a fa fetu langa o whaalawelawe e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai ngā lele ia leo le pama le gata foi lea maua pusa moa i so tu ai ngā sizes fa pe foi la kako pusa siu pipi anse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi leo pusa pepe i le Tasi Market e maua fo I pu mo whaalawelawe in bulk I le Tasi Market ia le nasa moa a mai ala ona fai umala fa tau I nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu muli ai alo fai nei o tatou ai ngai Samoa o le fea ngai mar covid e iai fo I le latou o danga ua ta o le MoneyGram e lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pacifica e tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei le Tasi Market fale o loi Messi Road I West Auckland a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife?
Ia, o le naua whaafonga mai mo le atunu, se whaatanuanga na ma le fionga ia tuau pepe Asiata Pio Vaoliko ko ia leo prestene, ia o le tātou sisi o me mawha. O ia fwoi o le whaia aonga, ia o le tātou o sisi i Samoa nei. Ia matengo fwoi ia le tūlanga se rei tamu whainga e ono tātou pin euro ia na maua. Ia whaaftai fwoi ma vaitu le whaamalo, ia isui fwoi o le tātou au sisi o me mawha. Ia maalo fwoi ma whanau o Samoa. Ia fwoi, ia na umanino. Ia, e ko ongo la konga na whaalongo atu nei le saunluanga fo ia cherry. Ia, tulo ia pa ia sofa tope, pe ia leo la wha moe mo le tātou talongo le Commonwealth Games. Ia, o tātou talongo nei aso, ia o le aso tofi le nei. Ia, o le pasengi lenga ufa ia koe, tolu tesi ma le 2%. Tolu tesi ma le 2%, ia o le mea lofa na e tutongi sa uma atu ala o tolu tesi ma le 2% na ne e whapea na atongi atu na le tesi mo tu a tu le tolu mea atua ia se i kala se si keimi e se la le whaingo le pasene lea ma le whaingo le pasene le sa i aperila le pasene sa i aperila 5% whaamtu mai o le mea lofra na i le atoanga le 5 tausanga sa le tātou nupi wha na whaamatu mai leo le tolu lea sa tala i aperila na sau sa o lava fo ile le tua ile i alu tono o lau tau ngā tupe a iei la le lua lento toi 2% lana o le whaanganga e tala i le masino te Semu le tausanga nei o le vaenga na o le mea lofa le na whaamtubo mua mai le masino a perila ina ua mai aila le tala whaatau au tua le tupe ma ua mai uai le te leo le tupe whaasili le nupi wha o le fo ua au sia le nupi wha ma os whaaptonga mua le Samoa ua au sia le tasi piliona tala i lana tala whaatau au tua le tupe lua fe luas futas ia se o mai i le tausanga le nei lua fe luas fulua ia ale tupe lava ia mo i la tou lena o ina lau whaisawhanga lava ia i le piliota lava le e ono se fulu ono tesi ma le fitu miliona tala lona wing o se tupe tele o le ala wholena wa i le tou whaile minista le fionga a mulipola na rosa a ale muli o le pule whaatonu ia a maise fo i o le pule ale tātou whaaptonga o le nupi wha ia a maisinga mea alofa lea mo tātou lau whaisawhanga le tolu tesi ma le 2 miliona tala ia pe a whaatupe e 2 ono tesi lua ono miliona tala leo la fa matu mai a matatu la tau fitu o fiki kama ngai ko ngolo account i lungo la poto po lungo ko fo la account le ke aloi o po fele bank va pe leo la mata ona na apply i lungo le temine ya na nei le tas fululua tala le fitu tai i kanga kulanga o fiki kama ngai ko ngolo o la bank account ia o le fainga fo ila le o le tolu tesi ma le 2% na ia ile ise a faina pa faionga ise fa le tonu o italafu o arrears o loans ia ile nupi fa e mauala ko ke sima le 2% lenga le mea lofa ele se vai nga fu ile fa loan fa no ngatu pe ia o le mea lofa tu sa o tu lava i tu tonu o lau afu o lau account po lo lima ia o le afionga ia tupu o la koki tuala ia o le filifili e vea nei ma chairman ia po le te fono foi ia o le pulenga o valelo le tātu tenu ia filifili ai ma le sa ave fo ma pule sili po fisili o le pulenga lava fo ia le tatu company valele ia le fionga ia fatu tielu ia maise ia le fionga ia taima li Charlie Aliki sasioli fa bisini sila wi lo le tatu tenu o la tu ia to le usu tu langa la tu ia fa malo lo ina wa mai ia se fa ingor ka peneta fa malo lo ile o la tu ia sa tu la mai to file o le board of directors po po fa tonu o tatu company valele Samoa le ia ile fionga pale i Sony Hunter ia ma le fionga ia tu ia pai le to ia ma le sa ave mate te fono ia o le fionga le amu tia la faeli o fa malolo la ila tu na la e ka sili le vaenga le ila tu fa malolo le alma fuanga o mafuai fa malolo e kapeneta e au normally grounds o ni mafuanga o tu ina tu o mafuai na fa malolo ila tu itai ka o minister ia o company valele ia o ei mafuanga una o tau nuu ia komiti fo ia su en pai su en i mata upula va fa lo tu fa le tātou Samoa Airlines ma wai ia ni so mata upu ia ele o ngatusa ma alo le tu la fono ia me se fo ia o fainga pe ona masan ia ia le tātou company valele ia i Samoa nei o le alana le wa ia le fa malo longa o se temi mo le fa mamla ma au in mai ia ni so crowns po ona mafuanga na mafua una fa malo ila tu nei e lo miliona le usi ti ai le me alo fo ile po se tu fa nganga ia ale malo atawala tu mtanga luengo a onga ia watu le tonu ko
o le vaenga fo'i o talonga o le sports i tonu le tātou tinu au fia ai lam whaaptonga i le sasnog manisi o talonga es o tātou tinu 2 miliona ne wasi tia mai ai i le tasi miliona sa whaanganga ma le lua whelu su tasi le tala whaatau au tuol tupe lua whelu su lua au tau sangala nei ua manatu le malo ia maisa le mtanga lue ngoa onga ia ono tūlanga fo'i leo lo ia ila tina e o tātou talonga ia tauna te lese investment fo'i le tonu le ala ua tu ai le 2 miliona tala na ia mai le tatu tala tau au tu tupe o le nei tau sanga fa tupe le ua pasia pe pasia le po la slulu po la po ia i tonu le tatu Maota o fono Samoa ia ona i tala o tona o me ono tupu nei fu iaso mo le sila fia le tatu tenu ia tau mai ia o la fa pena on tatu wasia sia le se i o wa ku mai la o me va ai mamau si va ia kwai po a me la tupu mai ia i tonu fo o matu tunu i New Zealand na o tau nu mai ai Samoa le mo fa alonga o ye me o kupu mai kongo le mako kongo i New Zealand se umala ona tanga i le ia ia matu ina atu foi ia wa si le fia le tatu tunu tele watu na ia tatu fa silanga fa silese ia ni se foi o tatu lang long tu to tele mai tatu se atu le tatu o i foi me o tupu tonu wa telo. Hi, my name is Sawyer and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So that's something I learned from OCA was how to read plans. Talofa ki ora, welcome back. Malola wala sai, malole se fu. O ke fa pe mai pola mi o fa maoli ko pe so i tu maoli. E ilo i tu maoli ia ai le. Pe no fa ya tu ole yo atu tatu malolonga. Telu mai. Ia tatu li poti o lenga u alu kungi mai lo me Vaai ki kilo aku. Ia e inga i me e kupu mai New Zealand. Maua e fo i me e tupu mai New Zealand. Fa tele atu ole e mo ia e nei mata upu fa pe nei e tupu nei Samoa ia e le fa pe e masan ya a le fa taina ile tu ai pe yo tela yo me fa pe fa no fo ile va ya tu me lo kupu mai fo i New Zealand ia ile tu lango ia inisio fainga ia e sa le masan ia o le talonga talo sia ia ile o inisio ila to tangata nu o le Pacific ma Samoa o lona talonga na ia e le mai tau atu ia isi tatu tala ia la tamai neia ia e whapea e lima ia tau sanga o si tamai titi ia po sa alo e mwhai whio ano whapea atu leo toto lima tau sanga o laila kiki ia o le whapea ua maliu ia au mafuanga ia e whaano noa lama le loto le whaavai atu le tala nei ia o se tangata fo ilea sa tu ia ile wa inga ia o sia fo i tamai titi lima tau sanga ia ai pe sa yaini tulanga fu ni ya mionga fu i ole tulanga fu i ole tau fa malo sia fu le o me nga yo inga fa tino e a piu sai i se fa Britania ia ai te lo fa ngo fi la va o mal mal mai ta tu tino tulanga fu le wo tau a piu si mata mo vai fu le e fa tinga ina fa polonga a se upu tau la talata ia ia i se tamai titi sia lima tau sanga ia mai ua i lava le upu le fa Britania ia tau lo le upu le o le moera ia lona winga ia o le mo le fasio te tangata fa moina i lona fa Samoa e se mali me tau o le manslaughter ia al upu le e fa ngaina ia o le moera lona winga ia o le fasio te tu lo le fa fonga la tunu ia o le kamai kikiringe ia o se kamai kiki mai te puna ia istasi na pitonu ia o lo tau ia o te puna ia le tamai titi na o le fasalanga la le o tu ia tu ia se fulu fitu tau sanga fa fa pui ia kai ia po la se le uma liu ma o le tulanga vo yo le na fa tino ina le so linga tu la fo ia le fulu fiku kausa ia ai o le tulanga ia na ia o le matono fo ia inisio mafuanga mana ia o mafuai ono ina tau sanga ia o le tulanga kausi ia ele un kupu se me fa pe lo tatu tino ia i Samoa nei
ia ka ko bevesia il covid ki sun malaiva ia mar kulang lo ia tui fo ile le ta o ta tu ni le faisa ese mai na le tui le na ia ala ngo ta o le faisa o se fa tonga na pu se vaenga company le na o la tu sapala ia sa si fuala au le ta o le accuratic ia leo la sila mai le sila mai lungo tatu screen o tatu fuala au na wala on tam fa tu ngol screen ina ia manino ma e tilo mai lungo ka ko hata na tu ainga fuala au na o le te tauna e to fa tawina ma e to fa ngaina o fuala au le fa ngaina tau manager i pe tau soani ile tulanga ila to hoi ma i to molunga ia por high blood pressure ia o le la ma u ngai su nga i forma ia e yaila le substance ile na ye to tonu ta o le carcinogen ia o le substance na po le baila au na ia e mafai ona ia ile sona afia e afia ile tangata ile kanesa so se ko nga kanesa ia e lata lai le tolu sifulu ono afe ia la tonu fa ngaina ia lea fuala u fautuaina ina ia sui ala to treatments fautuaina fo mai ma le tele o pharmacist tonu ni sila sui ala to treatments ia ono le o mai le te vala au le te vala mai ia ta o filon fa ta wina ono tulanga o afianga o le Australia Canada ma America ni sina tunu le o na vala ia au tele fo ia nga fo mo ta tu Samoa mani so tunu Pacifica ni me anu sa mai ia pe fa ta wina le fo ala au ia ai ia na afianga ia ile tulanga o le kanesa mo le so fo maloloina ia o tangata lau tele ia ona o mai le vaenga mulmuli ia ona i tala oto ia mai i lo matu turu i New Zealand ia o le ua whapena ona moli toi moli fo me konga le ka o le moli fa lu o stasio panguta ia le whapea sa i tatuina tu loa le whafonga la tunu se upu whawhaingo fi tatuina stasio cart ia po stasio o le leo ia ise naifi i le fale pui lea o le Hawke's Bay Prison por fale pui na le vaenga na Hawke's Bay ia lela sa maua ia maua fa mutino e fu ua lua i nei fale vela fa pene i tonu le fale pui tula i mai tonu le masina nei uni ia ia iona fale tonu la e fenga i pea ma le fale pui i le to ai titi ia malele lava o le staff ia po ila tau ia whainga luenga ia le va aia lea o le fui fale pui ia i tu tonu New Zealand ia o le whaia ko leu ke tango ila me va ai toi New Zealand ia ale ke vai ngamua va ai me New Zealand la ko me vai ia o Samoa e weis ia le mai tatu le poti mai New Zealand le whaia mai ile ko e whaia wa ale ko whaia kula ukana le whaia kula ukana ia e mafai ono ufa maunia kulanga o va lena ma ko wali aro te fa maunia te sa o le tala New Zealand me na no kwa ko ese ma le o fai te tala New Zealand e le sa o le fa maunia e sa o le to fa wa ita tu sa mo e we si le pa si ta tala tupe ia ua fa pena ona to fa fo ita tu sa mo ways tu lango le tele o ita la fo ta tu no fo ita la fo ia company valele le so ta tu risina mai le sa mo e ways ai tasial malanga le mfai ona ferwa ia tatu Samoa wi tatu va lai ti foi ia na malanga le tatu pango ia mai se ia nei Samoa nei tu tasi ia al vale o i fe fo Australia ma New Zealand Samoa ia o le mfeng to fa tonu ia fa ngata tu company vale nei tatu Fiji Waste Miss company vale ia mfai on fa ngamo tatu fe malanga inga ia ona i tatu tala na fa ia tu ia tatu sui le BluTV New Zealand ia pea fa tela pea ia mole ia mona ia tātou tala ia mai inasio tātou tunu langa leo i dei Samoa ia temi foi o to e tari watu i New Zealand ia e wila ia o nei tātou tala na mai New Zealand ia ai maritu langa lo iai ia le itu fa malu se sau ai fa malu lai ke ngai i le malu lula iai le winter ia fa keke i lai o sau fa kasi le winter ia mariku langa le fulu fa keke aka ko New Zealand ia lang fu ma sangi fo ia u ke mi o ka fa nga o a mi New Zealand ia mengi o fulu ia o sai ia ke mi kala ma ko pora si o mai fa ma fa nei ia ai o le tali watu ia ile le tatou malolonga te mai ia ona o tule tatou vai fai o tatou plame o le Tautai A'e nena ia fia filosofi O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese.
Ai le ngata fo i lea, mātou te siaki ina fo i lau tāwale. Mātou, te sapala ia fo i swa uu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou, te sapala ia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo sila fia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Ia, tau talu mai ia tātou malolonga. Ia o lewa mai atu na ia tātou update mai New Zealand. Ia i Aotearoa, ia tau mo le 12 after te matai ia pea. Ia mai se foi ia o le tautua, ia o foi tātou lipoti. Ai, e pe ona u fai atu. Ia o le tātou tala noa le amatanga o le tātou interview le sa fai ma le fionga foi ia tua pepe. Ia te manatu e tāua foi ia le vaenga sa tā ua. O te fia o mai ai le vaenga le sa tā ua tua pepe. I le awala e mawhai o le te tā laila wano e anga ia tuai i lātou e fia a foi ma fia i loa, ma fia awai, ma fia taalo. I le taalonga le nei ia o si o me mawha. I le usi taalonga whainta, e halanga whainka ka alonga se oi, o le tangata. Ai, e tau iai lana i mata upu e lua na isu si e talitara e le umi fo istala noa. Ia i le mata upu tau whelanta i ma le vaenga le nei. Lea e te lea ia mau whaalau i loa i niso whaalau tonga o taalonga. E mawhai ona e anga iai, le o tātou mōni mauina, le whaatupula i o le pasene. Tātou au mai ia, tātou oso kuia au mai le siu a mata isi tātou mea le yaso. La o amata mai ia i le pasene, le taunu unga le uo o iai. Le crime rates, le percentage of the crime rates la o iai. Wa makwase i kia mau longa. Ia, i le tupulanga talavou. Sau leo le siu se tulau ale whaafonga le atinu. Sau wa o mai luma le ulu. Tulau wa lona mafuanga. E mafua mai. Ia i le tulanga o le aio se ngā luenga. Me o le feo i solo. Tupulanga talavou leo te talanoa. Pa feo le nai te whaalongolonga ma e whaafonga mai i tātou puluklaime. Tā ua e whaatupu manatu. Ia mo o le talavou. Ia le nei fo i taimi whainga tāre soifuanga. Lang o lewa mai tauina mo mau. O le kausu ea le kelo solutions. How to solve these issues. Le face bear ma Samoa. Ia o mene youth violence. O school violence. Ia o pe o afo i tātou issues nga. Le tau mawhai ai le taimile nei e tau mawhai ina ia solve. Ia ai o le mafuanga ia e whaale tonu lava le tūlanga o le afoi. O le mentality ia le tātou le taimile nei. Ia o le me fo le nga o fia maua singa cap le keilo ai kealo ki ka whao. E au noa musa tātou tilo fo le. Ia i le tūlanga i ni afianga. I le tūlanga fo o le asau me maua mai ai. E fia ai o e lumanga i fia i lo aing o lo kamau lo kinga. Ia le o tātou vai le tele o e vesi ia onga. Ia sa ili ala o le paipa. E maua mai. Se o la kou whemi o la kou ngofo le karingalu. Si usu e aku la kou sa ngofo le karingalu. E isa o ngā luenga, e ke whai ngā luenga, e ke a onga, e ke ngofo i lo aing, o la lau mele whai kaulanga. E maua mai, e le a ma se meo ngai mea whelaka. E whape ngā o ngā linki a ngā ia, i le ngofo le ngofo solo taulanga. Pa ua leo me le e lisi tupulanga. Ia e sau le taulanga, e sau e whaakupu vevesi. Su e mea o ngā ke ia le wa mawai le si mea ngā i le solo tula fono fo i o le alu fu e kukongu wa ka lepe le fale. O le ngaoi. O mea o mai o whaafita uli ma issues ia. Mafu o mai. I le whaale tonu lava o le valea. O le valea o le so ta inga. Mafu o mai. Ia ona ua le ai a se isi mea tau ele mafu fau. Pa wale le mele o ka ole mafu fau kimenge i ngā o le ka fau. Ia masu e su o mea o ngā solo. O le ai mana ia le tala noa mai le fiunga le ia tu o pepe po le whaia onga. O lai maua le avanoa. Te tala le avanoa. Mo so o se isi. Ia mo so o se isi ma whai ona fia whao ngā iai lau tā leni. Whao ngā iai lau malosi le alu vale tulo. Ulu whafonga le atulu. Le malosi alu vale le ka kou le fisi au solo le taulanga. Ma fia tama mafa solo le taulanga. Ia ma whape nai fua o na a fia tuai ma whanau a onga ma le lau tele ma le public.
ia a lo ma lo sina te le o na ma lo si ma fe nge alu si o me ala le o le tona mato ta ua ia e le na lo we lift fo e ia ta tu si soka e ta tu lo kapi kiki mai si mau ta longa o inga e fa ali le me o le fia ko mo le fiu la valo tu pulanga ali mo le me o le fia ma lo sina ia mai o le ma lo si alu ga o ngala le na ma lo sina e ta ua le ma lo sina ma wa mai le kupe tau si ai lo wa inga io e fai ai me te mana o ai lo le fa ale lo malo si ia e kinga o ai ia nga umangele ia ki ale o mai mai fu lo talavo le i kai ia e no fo o tanu malala ma ai lo supo ma lo sua vai tanu malala ia ai ma fu mai fa le tonu ata i le me a mata mai ia e le o se o inga le ta tu le ma fu tal no ala no tal no atu fa pe ma nei fu e tu sa o atonu fu le te vai mai o le fo eu te talanoa atu ma ko vai mai e no skanga ka maku le talanoa atu le te talanoa fa uso atu o le talavo ta ua fo le na tatu talanoa e ha nga fo le tatu pro kala me tatu talanoa ngala nga le e sa ili mai na ia tatu tai se fo nei fa fitauli a le fasili mongia o i fo fa fikau se fo le kalavo fa fikau le kalavo i ka usau fo e ka ise i me fo le fingo ta fo le samio la mea tu e lo vai le mena le voi lo me ka ola le me fu distu pulanga ele lo me ka ola le me fa cho ta fo mama papa e tau ilo ai le ia to nga fingo ta ses ele fingo ka nga ka ola le me ala ku lo vai ku le sami ia o le me la tu e ki nga lo vai se ilo nga ke ko fo il vai le me nga sa e ke dua ku le lo fa o le me e ke dua ku la ko le ku ku ia lo vai nai ma fu mai le upu nai fo le me e fa pena ta to tu pulanga televo e fo ai ka ko ia no winga e ta ua tele nai issues ia ma tulanga ta tu talonga e le fa pea a fa le kongula onga e fa mai le se o ula le yo ka fa o yo la e ki pua le ai pa una se tu lalo mo ta tu pulanga televo ia se nga luenga fai fatasi nga luenga foi fatasi ma tua tau foi ta tu ma tu na se tu lalo tu pea o tatu blukalami nei fiafi ia tatu tala no fo ina yalo ma fa na miso ila tu la iti nai fa na tene ia tautu na wane i so ona tulia nai fa na tene mi se la vol va nga telvo la iti le ia on ia fa tau ia me no mo awala me fa pena mi se la vol tene le po lenga ia le to e tau na me la ina le tele o fa fitau lo tu lai mai le tatu u moni tangata angilu me kelisiano ia e tu sa o lava le fa matalanga o datu tilo le telo fa fita uli wo fi mai ma tu lai mai le telo fa la vilava fa na utene ia ono le matala lava ia datu matua le fa tonu ele matapia le manai ele o ia fo ila pu ata ma fainga na se tu lalo o le tatu pu kala me taua e ma fai ona so sonia tuai ile va pe ini so fa fita uli mana issues nei e a fiai na yo tatu walo ma fa na uta mai tai tatu tilo ia ile fa no le va ia tu ile tatu Samoa victim support tatu tilo ia e te fi tilo ia si tamai tai si fulu lua tau sanga la ia e te fi tilo si tamai tai la le fa to a ia 7 la le ia ma fu mai o me nei o meu fo i o soninga tu la fono fainga a inga fa malos o me na e alia mai e tupunga mai lava le loto i fale o tatou i lo tatou le matala e fa pena fo i se fautuanga va tu mo o le tupulanga televo e fa pena tatou uma e tatou te ola mai le a inga Samoa mai a o ina uma tatou ia ile tu ma le anga no ia o nei manatu lava e Folasa e fa tupu manatu ia o polokalam o meta upu lava ia lautele ia le tatu tala noi ile se ai le se fa tonu ia all of Soani o le tatu Vaai fautas ia tatu tau fei velo aso ina e mafai ona a misi mai ile tulang o tatu malo tai o e kalesia ia o maniso fa tonga i se force fa fitauli ia fasiliang e kupulanga ia ona menge ia ia amata ona lea mana ia fo ile ona i tupulanga televo e ta uolo tatu tala no fatas le ta wai o le la fo ina u sa fa ila lo fala lango ina amata ile fa vai o le inga Samoa na amata ila lo fala e fa pena le fa sanga ai ma tua ma fa na ulungo le fala ia matala no o le taimene nei o le maua se taimi o tatu fa nga lau papalangi wa ai fa tasi ma tua ma fa na le maua se taimi tala no ai o fa sanga la le tama ma le teina ia failanga papji failanga ta alonga
whaasanga le matua i lana Facebook ai le ai se taimi e mawhai ona toi sa whai i lalo le whala na tātou a mata mai ai le wha vai patu o whale o ia lea na whapena o na maua e tātou ia lea nganu ia ma le while mo e meisa o na tupulanga. Tau alunga le tātou proklame nei a whiawhi tau moli le whaafteitele e tātou sponsors le Maota o Samoa o le Pacific Health, Family Health Group e New Zealand o le tātou OCA ia o le tātou Pacific 40 ia maise ia o le tātou company ia le Tasi Market o lo so ni foi i le au tātou o whai whatoanga ma whai pisinisi Samoa nei le winga kukako uloi o ia o le si vaenga le Tasi Market kau whaalau i loa mwhakau a koe palalangi ma whakasima ma koula ngofo o maule le tupe ia le tātou te ai nei Samoa nei whaaftai foi nei si o whaama ita le malo pe o nei tātou talamua i o stasi o bokalame o teilo la amanu wiai ia tātou Samoa nei a maise mangui ai kupulanga ia ta ua tele le vaenga o le ta ua ia tupulanga ia fe iso learning alwenga ka ule kuri so ke vai po finga alwenga ko ia nga ia vai po a se me ale fa tau ia faisa mo manga fa ngalo malo se failo mo manga le ia so ka ko le se fangu pe ona sa noa le fionga le minister o fa tonga fanga fa vai ala huli le ai se ainga Samoa le so fangu ko fu ainga Samoa mo lo fangu ia ke lo fo o kupulanga ki fa ngolonga mai a fai nga kau so nga wenga e matanana le taimi nei ia ko e fo ia ko fa i mo le kalom yo o le similo nge lu mana fa nga tau ia malos ia ai moni tele fa mo le tatu tino ia mai se i o fu fanga uma malava singa le ia fiafi o le stofi tatu to e feilo i le taio en to so ino le tatu pul kalame mai ia tau nei va ai na Folasa mi se fo ia le fiunga le pule ia misa ia e mole tuai ia mo nga lofa ia ma alofa anga mo tātou au whaafonga ma le tātou mai moa mai so le tātou o tunu toa ai mole tami nei mai Samoa nei i le lau mua o le tātou BluTV nei songi whaasoifua ia